anje elibuna nasibu nacha na advice ku mali mali babote justice center bantebi there is another chance a chance to what high court or to appeal whereby okoliye libne case kya ya correct wali ka some grounds or the yaya low court ba korta 1 2 3 sire grounds what mabune petition ya ndali high court ya ncherua what yaya a petition yawe yaikirega iga ama request yali yawe ya appeal yaikirega so chiandaye asingi jogoli kalenda submission kutumika chi ground chirwa akoreteki maybe low court gento getenge akoretu kanega wa make high court yaba we yakwana okay yokwanda bono koeresa ngaki nkioganeti gosengi geta tu osenduru makikwanyorete so kwenda kwe maybe quality case submission no submitting kento getenge quality ganega evidence geteganega erega maybe meri atebete igana whereby naga igatebete bano konyorona asena konyoro usaidi konyore tu manete njiri ko igwana bano maybe gento bana keri kwagetoma abo konyoro muntu getatebete njeza kandeti eto entreteneti sa moja yeli man kwale to masaidi oteba sasa ya butuko ya so ushahidi bune ya diva aiko tekere kuligereri yanyoranga ya obono bokora bakalete nandi yaringe okemane kangonsa moja akadata ya bwate bona ina njeka na toma appeal na tumita appeal tantenga toma appeal bakanganjira bona banganjira bakandara bokori no ne roya ego konya sinje mungana submission I want to thank God na nanyorte roya first 3 akansa 100,000 echichi ambolete lakini nka singi jobole morubuli akangombe ngale kalenge ngalia ata imama kaoni ingere roya at least yangore legacy tukamwa 40,000 chikatikara 60 lakini I want to thank God mamuna gusieli mwamposti story ane ya trend I want to say thank you as omuntu oli posted because weterere nilisaidika because one story eri ya trend all over na ya trend all over kumbe kuna mtu mahali Mungu amemweka kwa sababu yangu na ni kama ni good Samaritan I want to thank Madam Christine Sagwa no mugusi madam weyu ne roya yangonya sana madam we bune story ya trend kumbe anje tokatero kokwana ngati nkolera yaya so akahakira Dennis Onyama kamubori story ego trend bono mutanda uzi umoyo oli komandanga aya no mwana otero tokatero kotinkora kamate no otero kunanga anje teiko kotero koigo manyene ne royo atabie kamonte berbono okay inumbo no nkonya masabo I'm going to assist umwana for free nore no one bob tintageti bono chikingirete mali ngonyora abantu baye bobisi kurwe magaira bago chagari bago ndaya ntutu atomukuru Christine Sawa office ni roya amejitolea kukusaidia koteba kai umusubati oyo no nelo oyo shughuli kama ono material naro oyo ndoko kwa Abigail amekuja ndani pia yeye na mabira ali este nere timatinga kyo tiatenga nyasaye ngotomana amaraika kubekara nenjora nawe nabwo to mwana yole US kuru kufikta biye ndugo inere yatema gotena na nje sana amen na I want to appreciate abateli usina basombo nyasaye na abasani bono na fans because kando na kirigento barabumete baru kirigento gekiro mwele I want to thank God na libaru kirigento gekira sigete akaira na back gosaba yes because yaba ne gusi na Kenya kwa ujumla walirudi kwa maombi and I want to thank God ekerenge ngiria trend baira na sama sabo pia mimi nganyora peace kono kingire talibu na bali bacha batayaya kuna omuntu naro tebiro teko gokonya nganyora ni birengele bibono bogo sumbuka kuli kichi byasiyo wakanoli bya punguzire ngabata nimbo ateroya na mwaka ne bakante we don't care madam ate aba tatagete kende gyons erengo ekerenge gitu na yoruma because no igwa kanire kerenga kyaena osoke so nabuto kuwakya banda babire togokonye kabata thank you bakagenda kuna bagenda kanyorango rangeli ukotini December 17 kwenda kotini 16 kanyorango ngorangeli wali kotini I wasn't aware rakinga nyangarangeli wali kati Isaac yes lero apiri ya ongwa njirwere bono ndongo kwathora na okay yokolika submission
lakini obwata chiroya ibere so church akandi quest akantebi igwana ngomong church moroyo yomo so inkaira na back ngakirori ko na kanire 40,000 kumte madam nganjire nere no mukungu orengi kumte akamada munganjire asinge jodimbu atikende chiriko na koira ayakanywa macha ase koje kwa shugulikire kwa ikire so tiato bwata ne madam weye ende yerure gonkonya nanda akabo monto muya akanda iza kiata mirengo rangu osoke aki kama nero irure kokonya ninakuombea mazuri so nkatenya sambia mon so nkaira na back kanyabona masabo kanyago fast kanyago saba so ngenda tamasabo I thank God Mungu akanifunulia kwa ndoto kwamba nilikuwa naenda kotini hivi nilikuwa nimewekwa pingu zile pingu zikanitoka na ule askari mwenye alikuwa ameniweka pingu akasema chipenge jina kichiko koruga nanya kopeka bantu pingu chirwe lakini asinge jiarule nanje na arasi regenda so ngakera my spiritual dad na matebigu ande umechitabiria we hapo toka amen na ndikingire to the process pia ngaja ndingu kwa na bara bakante hata mamako wakira alikuota akatanga ngwacha togotera praise nini amen akante kama mama amekuota nataka nikwambia my son wewe unatoka amen kidogo pia wale wafungwa huko nani pia bakachaka konsabera baransabera one of brother ganja nero gondenga na mimi nimekuota tulikuwa mahali fulani tunahubiri so zile ndoto zilikuwa positive zote yani chi ndoto kile kwa moyo wana ngire tengo rangeli uko tin tarehe 3 February korangeli unga tabia submission za chiago cheikirega iga roya yali kite submission so tunakupea judgment ambayo ni tarehe 5 yo mutinyo o gatatu inche bono ndegari ngacha ngakirero yanga mboli na kioro jakante bintekete bono gochaka bono to chaka go saba masa abalinga moneno ne nkonya bono tan ama sabali ataenga chaka go tayenga monene mbuya mona so nkonya mbuya mona so gonsiba so tukatana na masabali tukanyaba te bono injenera masaba to go saba mbuya mona nyasa sinje go kora bado lakini to mtundora manyanki lakini to kanda tenga monene mbuya mona so go kora maya so nige tukira kongo moya nelinga steri abantu bachi tabagonte we are praying for you we are praying ningeongea na utisana naambia kijana wangu ninaendelea kukuombea hata noraye ngukwa nani ngazo tena tunaomba so hata kina reverend Angawa huko Uyugi walikuwa wanaomba hata walikuwa wananiambia tu tunakuombea so hata mpaka wakati nilikuwa naenda kotini nani pastor Yugi aliniombea reverend Angawa pia aliniombea so watu wengi pale ndani the wish walikuwa wananitakia mazuri hata wafungwa wakazao pia wao ni wafungwa wakaanza kuniombea wananitakia mazuri so all of a sudden tarehe 5 niko pale kaenda kotini naenda kotini kama kawaida yangu nikaomba before koti ianze hata wale wafungwa wenye tulikuwa na wao pale tukakora masaba atoka ndo tukakora masaba musikari geto lingara kantenga na rada tira bantu koti lakini haina tofauti malisa kwanza kotini ni kuambia mbona nimekuambia wewe ni tofauti hapa na watu warangere tibugo yule chachi akanisomea judgment ile ruling akante kulingana na ushahidi ya Togetai Law Court stadium magosa ali ama kulingana na magosa hago hiyo 20 years iko sawa iko sawa ulifungwa vizuri ngataya baobe amanenoni metekara konsomera kwenye na morotire muchaji kana morotire and badena de motege nteke na bunangorete lakini alenge ni hari so ndete kotenya sanga mbemono one day nkonyali baga ka pakanga ende motenga nilikuota na korotete kogonde itakuwa sawa kana morot atanga dai my spiritual dad motena rotire before ngende judgment yeyu na fasted for 3 days amatuka yo tato ngamorota hapo ukonde itakuwa salama ono ngakera my spiritual dad ngamatevi nimeota hivi akande already my son from starting nilikuambia hata sisi kanisa tumeomba kama ni maombi tumeomba na kama ukweli kama kuna kitu ifanywa kisi ndeto kote kora nyasanga mbia mwana sengenjo ama sabana kore tu na kando hakika mambo ya no musibati no musigari yoko tetinga wewe ni wa kipekee kweli ni wa kipekee kwa sababu maombi ilifanywa pasipo kusurutishwa na pasipo kulazimishwa yani uko nywero huko saba masabonzi huko saba isaye kwenye isakia bibi inyole gasi akolera sama daba wao paka abantu abangi barakontenga kaki njebuna nje na alata omonenone kaki konya izaki yani kero muntu ngakirete simu
atete ko confirm na neke maene mundu to yonga keire simyo kontenga jena atete ruo kiro mundu ndaka na kingo parango ikere lakini I want to thank God asenje ama sabago ayori gwansaberete Yesaya na aya komentere buna nkore iro mujizo uyo na aya gokorere amen nekero ndabu aso gokorerwa abu bana na narota buna ansomera kamoroto gondei takwa sawa buna ndebiri nikawa na moyo ule kwamba si nilikuota lakini ninajisemea ndani si nilikuota ukiniambia itakuwa sawa itakuwa salama tiganganye conclusion nganyete kando na yonsi ipigwa ndebiri because ya yu antebeti ayo komputora yani mpaka nakiko igwete kera gotebeti bororo nika ndiga morete kinga to moneno ayo manyete tianganya conclusion ngia gonte unanganyete iga kansomera gakora kama gontebi bona Isaac number 1 raw code kumbo ochachi yonsibete ndibone duration ere ntachete code nabonera ntenga yaya kesi kenjeneke gania SMS yane file ye narete tu kokorte kesi wayekiria lakini asengecho file nengani abo tukunyara guchake kesi bia usitagenderere so tante bigintu keria ono gari aikoti echachire kante asenge nchongwa tebeti weke ene light yawe yarenge na bukwala guchake kesi bia gusokore kikosogenderere ine point number 1 ulinyimo ya light yeah number 2 kumbe kesi kenki abeta withdrawn fast elinki abeta withdrawn ekanonta rengo ona nanta inga kesi kina kyaba withdrawn kumbe ba withdraw without giving a reason ngibare ko withdraw case so buna ko iruko tinande igo kesi ke withdraw igo bana ngo chiko start wa upya nande ko chake gento ke kolire so yange nande amagoso so yons binaje kama was my light I could sinje ya appeal bona buna na ikali nona gontenga yaya ekesi kya gonki abete withdrawn na confirm ro bana ngi abete withdrawn nande tingere siri the reason why kesi kya ko karaki so asinje ya magosa you abere coordinate your light kando na biri biyonsi piko rugora ali amagosa ine miaka asinje coordinate your light ne kesi kya wo nkiaruse tiguororo I'm setting you free unless and otherwise kobwa tari goso lira ko beke prison karora Nyasaye